irongeye iratunguranye ivuze ku Rwanda ku bijyanye no gukura ingabo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese nyuma y'imyaka myinshi y'ibirego bushyamirane n'intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro yabagiye kuba impamo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko u Rwanda rugiye kuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo akomeje gukurura impaka muri diplomasi y'akarere ndetse no mu baturage bakomeje kwibasirwa. Dibenga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Wahisemo neza gukomeza kubana natwe, niyo mpamvu nanjye ngiye kukuvira amakuru imuzi n'imuzingo utakura ahandi hose. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, amakuru mashya aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravuga ko gahunda yo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugenda neza kandi ishobora kuba yarangiye hagati mu kwezi gutaha. Aya makuru yatangajwe mu gihe Amerika ikomeje kuyobora ibiganiro hagati y'impande zirebwa ibibazo by'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibikorwa bya gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje guteza umutekano muke. Muri aya makuru yacu ngiye kurebera hamwe aho gahunda yo gukura ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo Amerika ivuga ku masezerano ari gushyirwa mu bikorwa, uruhare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ayo masezerano ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku mutekano w'akarere ndetse n'aho ibi byatangarijwe. Nk'uko byatangajwe n'abayobozi b'Amerika bakurikirana ibiganiro hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa, gahunda yo kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zombi iri kugenda ishyirwa mu bikorwa nk'uko byari byateganyijwe. Amakuru avuga ko hari icyizere ko hagati mu kwezi gutaha ingabo z'u Rwanda zizaba zaravuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kubahiriza ibikubiye mu masezerano yashyizweho n'impande zitandukanye. Ni intambwe ifatwa nk'ingenzi mu rugendo rugamije kugarura amahoro mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amateka y'iki kibazo: mu myaka ishize mu bantu hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda waranzwe n'ibirego bitandukanye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda kohereza ingabo ku butaka bwayo no gushyigikira umutwe wa AFC M23, mu gihe u Rwanda rwakomeje guhakana ibi birego ruvuga ko ikibazo nyamukuru kituruka ku mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane cyane umutwe w'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 wa FDLR. Ibi byatumye umwuka mubi ukomeza hagati y'ibihugu byombi ndetse amahanga atangira gushaka uburyo bwo guhuza impande zombi zihanganye. Uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro: mu mezi ashize Amerika yiyongereye ku bihugu byagiye bishyira imbaraga mu gushaka umuti w'ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington yakira inama zitandukanye zahuje intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa z'u Rwanda. Intego yari gushaka uburyo bwo kugabanya ubushyamirane no gushyiraho inzira iganisha ku mahoro arambye. Amerika kandi yashimangiye ko amahoro atagerwaho gusa binyuze mu gukura ingabo ahantu runaka, ahubwo ko hakenewe no gukemura impamvu nyamukuru z'umutekano muke. Ibintu abasesenguzi bahita bavuga ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona ikibazo atari ingabo gusa, ahubwo ari impamvu nyamukuru z'uyu mutekano muke. Kimwe mu bibazo bikunda kugarukwaho ni umutwe wa FDLR. U Rwanda rumaze igihe ruvuga ko FDLR ikomeje guteza ikibazo cy'umutekano ku mipaka yarwo.
niyo mpamvu Kigali ikomeza gusaba ko uyu mutwe urwanwa kandi ukarandurwa burundu. Mu masezerano hari kuganirwaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye gukomeza ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwayo, harimo no gusenya burundu umutwe wa FDLR. Abasesenguzi bavuga ko iki ari kimwe mu bintu bishobora kugira uruhare mu kugabanya impungenge z'umutekano ku Rwanda. Niki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegerejweho? Mu masezerano ari gushyirwa mu bikorwa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ifite inshingano zikomeye, harimo gukomeza ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, kongera umutekano mu bice byugarijwe n'intambara, ndetse no gufasha abaturage basubira mu buzima busanzwe. Abahuza bavuga ko amahoro adashobora kuboneka niba impande zose zitubahirije ibyo zemeje. Ese ubundi ni izihe ngaruka bishobora kugira ku banyagihugu? Abaturage bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwishyura igiciro kinini cy'iyi ntambara. Abenshi bahunze ingo zabo, abana benshi bahagaritse amashuri, ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuhinzi byarahungabanye. Niyo mpamvu abaturage benshi bakurikiranye aya makuru bafite icyizere ko ashobora gutangiza igihe gishya cy'amahoro. Ariko kandi hari n'abakomeje kugira amakenga bavuga ko amasezerano menshi yabaye mbere ariko nashyirwe mu bikorwa uko bikwiye. Ese amahoro ari hafi? Iki nicyo kibazo gikomeje kwibazwa. Haravuga ko kuba impande zombi zikomeje kuganira hari intambwe ikomeye cyane. Abandi bavuga ko ikizagaragaza niba amahoro ari hafi ari uburyo amasezerano azashyirwa mu bikorwa, niba gahunda yo gukuraho ingabo, kurwanya imitwe yitwaje intwaro no kubaka icyizere hagati y'ibihugu byombi zubahirizwa, bishobora gufungura inzira nshya y'umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ibimo biraba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba zikomeje gutangaza ko mu kwezi gutaha mo hagati ingabo z'u Rwanda zose zamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe Leta y'u Rwanda yo ikomeza guhakana ko nta ngabo zayo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje guteza urujijo hirya no hino. Nkuko amakuru dukesha ibitangaza makuru bitandukanye, yaba ibyandikirwa ku butaka bw'u Rwanda ndetse no hirya no hino, ngo tubikesha icyamakuru bwiza.com, Reuters Africa ndetse na US Department of State abitangaza, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ashobora rwose ukwezi gutaha ingabo z'u Rwanda zaba zavuye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusoza, itangazo rya Amerika rivuga ko u Rwanda ruzaba rwamaze kuvana ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagati mu kwezi gutaha, rifatwa nk'indi ntambwe ikomeye mu rugendo rw'ibiganiro by'amahoro hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Nubwo hari ibibazo byinshi bigomba gukemurwa, amahanga n'abaturage bakarere bakomeje kureba niba amasezerano ari gushyirwa mu bikorwa azatanga umusaruro urambye. Ese iyi gahunda izafasha guhagarika intambara no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa haracyari inzitizi zishobora gutuma ibintu bisubira inyuma? Ibibazo igihe nishyirwa mu bikorwa by'amasezerano bizatanga ibisubizo. Gusa none harakibazwa niba u Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ntaziriyo. Ibyo byose nibikomeje kwibazwa hirya no hino. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Ndagushimira ko ukomeje kubana natwe kandi nkubwira ko wagize amahitamo meza kuba warahisemo gukurikira The Quick Times News. Gusa niba utarakanda subscribe, reka nkwibutse gukanda subscribe, urayikinga ibiganiro byacu, ukomeze gusharinga kugira ngo n'abandi bakomeze kubona amakuru asobanutse, amakuru asesenguwe, byimbitse kandi abageraho ku gihe. Murabeho, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe. Gahunda za The Quick Times News komeze zibanogere.